Ryan, sauna sa fálan a hausa bhús, mar sin cibir chuir jólas in a Gaelic an toiseach. Has sin ceart bhfuil sauna sa fáin a hamach chuid teolaich a chruigh mi hín an alba agus sanna seo a chuir mi seacht na chiad ceithre blianachin i ma bheith. Mar sin bha cuineam alba go iad seo agus bha machar sa bha esan go déal ceol albanach go háid ceol Runrig. Agus mar sin ha cuineam stocht nuair bha mi 8 bliana agúis bha sin na géisteach rí do cutter in the clan agus ha chéit go alba agus bha mi gra dí a sein ma dhéon haine mi tuc sin a chanin seo agus thuirs machar sa bhfuil haine nó mis gas na hiile a sein sa bhéla agus thoise sin lévig a booklet bec a bheith stay sa CD agus chuirte faclan sa Gaelic agus bhan amsa ha cuineam Bátegin ag cool ma hín, bha mi smuinin man na Gaelic agus nar a hanach an taum gása bhí roin de bha mi dul íon or sa nolchai, chuir mi roam Gaelic ionsathe gan nóir sin.